Ah, sì.
Anami keluarga itu Sweet Purba Tua SHMH mengatakan selamat hari ulang tahun kuliah GKPS Jalan Jenderal Sudirman Papi Tupulukon. Horas, horas, horas. Kami keluarga Situa DP Purba dan Situa N Purba Mani mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Kami keluarga besar Rindam 1 Bukit Barisan mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Semoga semakin jaya dan diberkati Tuhan. Horas, horas, horas. Tetap semangat. Anami keluarga Situa Kapten Purnawirawan Sudirman Purba. Inang Rostio Minarlina Borusaragi. Au Wilporo IGKPS Resort Santarsada tahun 1976 sampai 1978. Maka tahun selamat ulang tahun GKPS Jalan Sudirman yang ke-70. Horas, horas, horas. Hanami keluarga Sintua Baren Alijoyo Purba Sarjana Hukum mengucapkan selamat ulang tahun Papi Tupulukon GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Semoga haganuk jemaat berjaya. Horas, 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 salut. Shalom, kami dari keluarga Asdo Purba merespon selamat ulang tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman ke-70 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Hanami Seksi Inang Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Padason. Selamat ulang tahun Papitu 10 tahun kon Hubani GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan naibata maka somani hita haganupan. Horas, horas, horas. Shalom. Shalom jana horasma Hubani Nasyam Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Selamat ulang tahun ma Hubani Nasyam. Nadok 70 tahun Tuhan mardilo mengiring-iring memparmahani mamasu-masu Nasyam Kuria di Tuhatta. Tuhatta matotong nama kasomani jana nama masu-masu Nasyam. Horas ma Hubani Tegara. Shalom, gereja Bagai Bahtera yang mengarungi lautan luas, berjuang melewati ombak dan badai besar, terus berlayar dan berlabuh
sampai ke tujuan. 70 tahun Gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman hadir sebagai saksi Tuhan. Tetaplah berjuang. Para pelayan dan jemaat, mari bersatu, mari berpadu. Tetaplah jadi saksi Kristus yang diberkati dan memberkati sampai ke ujung bumi. Dirgahayu GKPS Jalan Jenderal Sudirman yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.
Shalom Babata Haganupan. Sadarion Minggu Misericordias Domini 10 April 2021. Driap marmalas nihur dohita bani pesta iman. Ay pesta ulang tahun papi 70 tahun kon GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Ipukah do kuria taon ibagas hapokuton pakon hasadaon janah hagolgolon ibagas tonggo do paktuhan na ibata bani mukah ni parjongjong ni ibagas hasadaon pakon panriahan na jenges do kuria sanggah ay gabe lambin manggargar mahatani na ibata lambin martambah maay nadigot ibagas persekutuan ikuriaon sonay maganjang ni pardalanan ni kuria taon das bani 70 tahun isaksihon hita do bahasa pita panramotion ni Tuhan na ibatado haganupan in ase bani pesta iman sadarion roh mahita hubani Tuhan na ibata unduk manombah kulobeni jana mamboban olop-olop apa puji-pujianta laho mangalalo prosesi puji kita do Tuhanta jana jongjong makuria haleluya nomor 420 ayat pakonet 2 pesta bolon marpariama.
ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sitop pa langit, pakon tanahon. Amen. Ariondo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop anjaha marmalas niuhur mahita kalani ay. Marolop-olop manasyam parpitor ibagat Jehovah, patut do mamuji-muji panuhur na mujur. Haleluya, puji ma Tuhan, pasanggap maritehon wonram nalaiman, iranduri monandur komatangaro. Puji hitama Tuhan marhasoman olop-olop, ay pitordo hatani Jehovah, anjaha sitong do sagala pambahenan ni. Kolong do urni bani habitoran apauhum, idop nyuri Jehovah do namanggoki tanohon. Dodi kon madoling na baru, puji ma iya bai hotak nina ibabo, jana olok kon mariak marmalasku. Martuah mabangsa na mambahin Jehovah na ibatani, ay mabangsa na pinilih ni gabe parbagyanan bani. Marhatengeran bani Jehovah do tondoy nami, iya do panguruti pakon katar ban nami. Saitar barir mankorani, kok halongan manuk jadi-jadian. Puji Tuhan, haleluya. Say sorap maham Jehovah, idop mauhurmu ban nami, songonan yarap kon nami humbamu. Ipasupasu mana roh marhitay goran ni Jehovah. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata, pargogoh na sa tarimbang. Hamdo naman jadihon langit pakon tanahon, rosi haganup isini. Tondoy mo na pasing mambubay hanami, aselambin idida hanami habaggalon pakon kuasa mo. Idop mauhurmu, idop ni uhurmu naman ramot kon pargoluhan ni kuryamu on. GKPS Jalan Jenderal Sudirman na dumagok umur ni 70 tahun. Asiboy tetap gabe kurya nasari jana si boan pasu-pasu. Say puhoy hama ganup kurya uhur ni kuryamu. Ase tetap ipuji jana idodingkon hanami habag galon pakon pambahinan muin marhitay parsombahon on. Ibagas goran niya anakmu, Jesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Kundul makuria. Puji hitama Tuhan ta barito ni Doding o 402 ayat 1 pakon ayat 2. Haleluya.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ale Tuhan naibata Bapa nami. Roh donuan hanami marsombah hubamu. 70 tahun makuriamu dop jongjong. Pita halani hidup ni uhurmu doin. Domasonin dokah ni hatamu martaur. Maraloling. Tarjol mado hanami Tuhan, nuan bani hajongjongan nami. Tuhan hidup bangunmu banami nagari Mardingat sonin dokah nima ambilan nama diarin ibaritahon huban nami. Namin taridah mabuah ni humbani pangabak apa parlahu si ganup ari. Lam paruhuran lapot panise. Parlahu na jenges. Hapor manon na lambin manggargar. Tapi gokdo sa dohanami Tuhan. Subil ni uhur apalate, saigati marsora. Holong sipata marborgoh humbani hasoman sonai homa age hubamu. Tuhan hidup bangunmu banami Saira dohanami pada laka humbani harosuhmu. Marsidalian makor jahon nasuman napamalas uhurmu. Marsura-sura pajunjun habaya koni dunia. Gabe lupa martarima kasih sonai rosi mambalosiham. Laseido bani horja ikuria. Rosuhan bani halilian naparsuma. Tartol sudo sipata hanami mulaku hagulapan. Marhite nomor 2 Tuhan. Marutol barang sonang idalani dalan hamaguan.
ibagas unduk pakontor ni uhur. Roh dohanami hulo bebi, man sopot kon dosa namiin. Sasap hamma dosa namiin, topa hamma uhur na baru ben nami. Ase ulang inunut hanami mardosa dopak ham, age dopak hasoman nami jolma. Tangar anja hapor sayai hita mahata ni naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi naibata, domma ipatalar holong ni uhur ni aibata. Ay marhitay na mate Kristus makopkop hita sanggah pardosa ope hita. Ase lambin maluah mahitanuan, humbani ringis in marhitay honsi. Dop ipitori hita ibagas doruh-doruh ni ay. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata, hala ni ay. Pataridahkon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabong. Amen. Undul ma nasyam. Puji tau sa Tuhan tamarito ni Doding nomor 306 ayat 1 pakon ayat 2 huhamegah kondoin tongtong. Saksihon hita maha porsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Ahu porsaya bani naibata bapa, pargogoh na sotarimbang na manopalangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tidumukon ni si Maria sangganape haliaban. Marhite tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun honogoritoru, mulak manggolu humbani na mate bani ari patoluhon, nai ku surga, anjaha hundul isyamu ni naibata bapa, pargogoh na sotarimbangin,
Punjai ma ia mulak magira, lahu manguhumi halak namang bolu pakon nadup mate. Ahu persaya bani tondui napasing, bani kuria parsadaan napasing in, parsauran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan nasadokah ni dokah ni. Amen. Hundul ma nasiam. Das mahitaw bani acara khusus na parlobe membasa secara ringkas sejarah ni GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Dukusay Holy Tingting Kuria. Saloma hubata haganupan. Sejarah singkat parjongjong ni Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Parlobe ini hita haganupan pagorni Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Terima kasih. Apa puji-pujian ma hatahonon tahu bani Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain. Halani idop ni uhur ni do natongtong manogu-nogu hita kuriaon nasain doka. Patut mahoma malas uhur ta. Halani do ma 70 tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon iramoti Tuhan. Marhite ay ma irayhon hita panorangon. Ulang tahun na pa 70 tahun kon. Domuhuzin. Ipatugahan namin masonaha perjuangan ni pendiri ni Kuriaon mamukah tahun 1934 nari das bani panorangon. Bani nahurang lobi ibakas panusunan nami pasal sejarah ni Kuriaon. Perlebihan nami minta maaf. Jangan tong-tong dohan nami siap menjalo masukan berupa tambahan informasi pasal nomor hubungan bani sejarah ni Kuriaon. Tahun 1934 halak Kristen Simalungun na Marianan Isyatoron marminggu hu HKBP Jalan Gereja na memakai bahasa Toba pakon gereja nalegan nadong Isyataron. Halani hurang mengarusi bahasa Toba halak Simalungun panorangai bani panorang setiap permingguan jana buhay tumang hata Toba patang begal isobut bani halak Simalungun. Ase sekitar tahun 1936 das ke bani 1942 ipukah ma permingguan ni halak Kristen Simalungun namar bahasa Simalungun i komplek perguruan Kristen Jalan Toba nai prakarsai Pangulo Bala Balai Jaudin Saragi. Namampuan hon kebaktian permingguan bani panorang ay ma Guru Williamer Saragi, Guru Jahia Simanjuntak, Guru Posma Panggabean, Guru Markus Saragi, Guru Johan Nababan. Tahun 1942 sampai 1947 rohma masa penjajahan Jepang jana itoruskon masa agresi Belanda sada sehingga perkorhon ni situasi panorang ay lang stabil. Buay mahalak Simalungun mulak huta ni bay pakon naligan sehingga permingguan halak Simalungun panorang situasi ay lang mardalan be songon nasomal. Hira-hira tahun 1940 stabil mausay situasi halanyay isura uhur ni halak Simalungun mausay mangulaki permingguan jana tanggal 17 April 1940 terbentuk ma pengurus sementara nalaho menindak lanjuti sura-sura ni ay ma Bapak Lazarus Girsang, Bapak Jain Damanik, Bapak Bosar Purba, Bapak Satur Girsang, Bapak Lamsana Saragi, Bapak Herman Saragi, Situa Martin Saragi,
Situa Saridin Purba, Situa Walter Sipayung. Jana kepengurusan ma mengusulhon marhite membahin permohonan penginduan HKBP Distrik Sumatera Timur isini. Ase halak Kristen Simalungun pulik marminggu IHKBP Jalan Gereja. Jana respon balos ni panorang ai lang ihadiarhon atap lang isetujui kerkerat HKBP. Membagai putusan ai rencana pengurus mause langkah-langkah rencana selanjutnya. Antara tahun 1950 sampai 1951, Bapak Guru Remsana Saragi, Pendeta K. Purba, Pendeta Wilmar Saragi, Pendeta J. Wismar Saragi, Pakon pengurus sementara yang disebut di atas, membayan persahapan na serius, ase betul-betul homa halak Kristen Simalungun pulik marminggu. Jana merencanahon menurihi pertapakan ianat pasong-songkon gereja. Jana isi pekati mambahin gugu hubani halak Kristen Simalungun panorang ai laho pasong-songkon gereja. Hasil ni ipargogohi Tuhan merencanaon marhitai bantuan ni Bupati Simalungun panorang ai Tuhan Maja Purba Pakon Kepala PU Hulman Huta Barat ibere ma tanoh atap ianan pertapakan nalah pasong-songkon gereja ay ma lokasi gereja ta nuanon sapari gorani Jalan Mangga jadi berumah masonari gabe Jalan Jenderal Sudirman. Untuk sementara permingguan bani panorang ai marianan i gereja Jawa atap gereja GPIB Sonari nai Jalan Simbolon. Jana namambuanon kebaktian permingguan aima Guru Lamsana Saragi. Tanggal 10 Maret 1951 ibahin marapat pengurus laho mandriahkon pasong-songkon gereja Kristen Simalungun. Jana terbentuk homani gamot-gamot ni Kuria bahat ni 20 kalak. Tanggal 1 April 1950 iresmihon preses Distrik Simalungun Kuriaon na markerkerat hu Sondiraya jana masuk HKBPS Resort Pematang Raya. Jana resmi pulik halak Kristen Simalungun marminggu na marianan tetap dope IGPIB setiap minggu masuk pukul 10.02 WIB. Munjai narima hira Jongjong Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantaron damani panorong ai isobut Kuria Siantar Resort Siantar. Dop hosi tarpatupu gugu pembangunan nalau pajong-jong kon gereja jana tanggal 21 Juni 1950 ipamasa secara pesta patibal batu anjolan ni gereja on atau pembangunan tahap sada jana tanggal 20 Desember 1950 ibahin pesta masuk gereja marhite namar dinding papan dope panorang ai munjai nari langbe manompang marminggu IGPIB. Tahun 1976 marsura-sura use Kuriaon ase igati bangunan merdingding papan gabe bangunan permanen. Jana mulai pembangunan secara bertahap. Jana pembangunan secara utuh salose bani tanggal 14 Mei 1980 lalu. Marhitei nai masuki atap nai bokot aima gedung gereja keadaan Sonari pembangunan tahap 2. Bapak ina haganupan tonggo pakon pangarapanta. Ibagas uhur nadop ibagas sailambin martambah maha perseon hubani Tuhan nebata marhitai hidup pakon holong ni ateni namar mudu-mudu Kuria tahun mulai jongjong das bani panorang nuanon. Ubata haganupan pagorini Kuriaon asetokin pondok kita hadirionta sama martonggo hita ubani Tuhan
merdingat orang tua ta pakon halak Kristen simalungun na izia na Marianan atap na marhuta isya taron nasonin pokut ni masurahon ase jongjong sa gereja ni halak simalungun. Jana mulai hunjai narima sejarah ni pajongjong ni Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Ubani ginopar ni orang tua nama prakarsai Jepar Jongjong di Kuriaon atap Izabe pe Marianan bani panorangon tongko ni Kuriaon say tong ma jupahan malas ni uhur pakon pasu-pasu nomor dapat umbani Tuhan ni bata. Bapak inang haganupan lang tarbasa nami haganupan sejarah nion tapi doma adong bani pengurus gereja ta pengurus sektor isena sihol mendapat secara lengkap sejarah ni Kuriaon boy pangindo hita marhitay soft copy ipangindo ase ibere ikirim ho bani WATB isay lima tertera ganupan ise pendeta na ongga mangidangi John ise Bible Pro na ongga mangidangi John jana ise pengantar jemaat atap perhanger sonay hamani age PMJ PHMJ das kumani tahun on. Sonay ma sejarah ringkas ni GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih ma. Ting hubata haganupan Bapak Inang sonage nompa nama poso sadarion Minggu tanggal 10 April 2021 na perlubi ting sihol marpadan sihol manjalo parpadanan marhajabuan do nyombah ni anggota jemaat Kuriaon Aima Epi Lestari Boru Situmorang Boru ni almarhum Bapak Gindo Situmorang wakon inang Kristina Boru Sinaga kun sektor opat Kuriaon pakon John Herdin Saragi nyombah ni Bapak Situa Mansen Saragi bakon inang Normawati Boru Girsang kun Kuria GKPS Jemaat Saribu Dolok. Parpadanan ya dongkon bani hari Sabtu nalaro tanggal 24 April 2021 adong perubahan domu bani panginduan ni keluarga tertulis bani ting pukul 10 dirubah menjadi pukul 10 sadawib Marianan i gerejaon namar hodunguan hujon ase hubani keluarga Gindo Situmorang Borodo gerejaon ase bani panorang ari Sabtu naro tetap ma bani parona siam mematuhi menjalankan protokol kesehatan salah sada wajib marmasker dan jaga jarak dan langpala mar sisalaman dana na parpudi tepat waktu ma parohna siam. Jam 11 domu bani pengendon na siam, menggubui das mai gerejaon jam 11 kurang 15 menit. Aima namar hoduman hujai yang kolang rogi zon halak ni masih bani pengurus sektor seboi mohon itindak lanjuti bani yang bersangkutan. Nah paduahon otangan rapat koordinasi yotang hubani pengurus sektor sada, das hubani pengurus sektor siah, pengurus seksi bapa, seksi inang, seksi nama poso, seksi sekolah minggu. Sonai hubani pengurus
Tupuan Lansia, Tupuan Naomi, Purnabakti, Estempar Horja, Kuriaon. Yotang asero mandihuti rapat koordinasi, pakon PHMJ, Pendeta Penginjil Bani Ari Kamis Naloro, tanggal 22 April 2021, pukul 10 WIB, Marianan I Konsistori Gerejaon. Topik rapat koordinasi aima masahapkon horja-horja pelayanan beribadatan, baik permingguan, baik pertongguan, badi masa-masa pandemi virus COVID-19 sia. Nalape marot tidas bani panorang sunarion. Arab urnami halani rapat koordinasiun perlu tumang ase memboto haganupan aha domu bani putusan roh beima. Anggolang boy roh haganup unsur kepengurusan gendo pala iwakilhon. Kalinari gendo pala iwakilhon. Aima tuga-tuga namar hoduman ujai. Na mangiut tuga-tuga khusus kubani tolu halak samas periode 2015-2020. Nadop itetapkan menjadi situa bani rapat majelis tanggal 11 Maret 2021. Sadalan hubani jadwal, sadalan hubani ketentuan, pukahon mahuben nasyam aima acara pembinaan atau orientasi paimai tahabiskon. Aima naipukah hari Sabtu nalaro tanggal 24 April 2021 bukah pukul 10 WIB. Bagas materi pembinaan bidang pastoral narasumber Pendeta Albert Purba MTH. Bakon seterusnya sadalan hubani jadwal. Jadi beting-ting domadong ase khusus salinari tolu halak tambah hubani situa nalape itahabiskon adong ikurion. Situa niko bakon situa nahun sektor tolu. Dong sahalak aseroh manasyam mandihuti acarai. Gomos, pasingatkan kami sesuai dengan jadwal wajib roh haganupan mandihuti acara pembinaan bakon orientasiai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah mangiut tugas-tugas nah sangat penting dan perlu khusus kebendasyam orang tua nami nalansia. Irencanaon do mengadongkon vaksinasi virus COVID-19 sia hubani anggota jemaat Kuriaon khusus lansia. Aima marhetehon ni kerjasama ni antara pengurus tupuan lansia Kuriaon bakon Pemko Pematang Siantar CQ Dinas Kesehatan halaniai kubanasiam orang tua nami Bapak Inang nalansia nalape ongga ivaksinasi COVID-19 sia boy maidaptarkon hubari pengurus sektor ni bei jana data-data nyai ipadasma hu pengurus tupuan lansia melalui PHMJ Kuriaon sidokahan hari Kamis tanggal 22 April 2021. Ya gomos ase nalape ivaksinasi. Nene. Aima namar hoduman hujai. Baru naparpudi pesta ulang tahun paunomon tupuan lansia Kuriaon. Bani hari Minggu nalaro tanggal 25 April 2021. Siluk keluar kebaktian Minggu siang. Ya dongkon tupuan lansia ceria Kuriaon do acara ulang tahun. Na paunomhon. Alanyai marhetehon ni tingtingon yotang mahubani lansia Kuriaon rohma bani padorangai. Namar hadomuan hujai ubat taganupan Bapak Inang dong perubahan jadwal bani pangidangion ase bani hari Minggu naloro kebaktian Minggu siang
orang tua ta na lansia do mangidangi. Tonga-tonga ni kuriata. Baik si paragenda, si basa doding, patupu galangan song leader. Tene. Tuga-tuga kuben nasyam, orang tua nami lansia na mangidangi, hala negbekiluan minggu inkulkuratif bani panorangai. Tetap memakai pakaian budaya Simalungun songon na paketa sonari. Dan wajib nasyam mangadongkol latihan bakon tim kontoria na dong iku tongan iku data. Sonai ma ting-ting atape penjelasan ting-ting bata bani perhatian terombang polas kanami ma terima kasih. Puji hita usai Tuhan ta maritoni haleluya nomor 466 ayat sada pakon ayat 2. Setor samar hasonanga golutao sir dotong Tuhan ta mamberego galau marorja ubatao nai madatongon amen sai Ihatahon Yesus do hubani sidea. Si panganon doai baku. Makorjahon rosu nina marsuruau. Apa mandopkon lahuani. Ailang ihatahon hanima. 4 bulan hari jupah ma pariama. Tapi huhatahon ma banima. Makawah ma hanima. Tonggor hanima maju main, doma gorsing, boima sabion. Dilo doin, laho padaskon ambilan nama dear bani ganuk jolma. Bani pesta ulang tahun papi 70 tahun kon, Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Resort Siantar Sada. Ipa singap douse, dilo-diloin. Nahama, hasir sironta mambalosi dilo-diloin. Sosok PAU kurang pengalaman, kurang pamanusia, tapi marhite pesta ulang tahun lambi community anami mambasaratani yang batana basiti.
sadarion, lambing itandai hanami mangabilo-bilo menami, songon si Musa, lamboi hanami mangajamkon gugu, pikiran nami bani manasion goranmu, hati maningundo hanami mangindo gugu ngahumbamu, Tuhan sisirdo hanami, patubuy hamba hanami bagi saksimu. Songon si Jeremia, lang pandai hanami mansab, apalagi mansab kon kata di negara. Tapi barite pesta iman sadarion, lambing pasisir hanami badiri nami, manaksio bilang nama dia, Tonga-tonga di keluarga, gereja senai lagi masyarakat. Songon si Petrus, gatido hanami lang berani manaksihon ham Tuhan. Tapi marhite kuasamu, lambin di manohor hanami kadirion nami hubamu. Ase lambin torang paruran ang manaksihon Tuhan. Bani malas niwur ta sadarion. Sahalinari isukun hondo hubata. Sirsir dohi talaho manaksihon ambila nama diarin. Hubani sagala natinopang. Kuria. Sonari masuk mahita hubani tonggo syafaat martonggo mahita. Ale Jehovah nai bata bapa nami nai surga. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami, rapakon tonduimu tondui napasing ijondo nuan hanami kuriamu Tuhan, sada uhur sada pikiran sada tondui, mamuji pakon pasangap konham, nadop ma marhorja sonin bagalni ibagas golunami. Nadop ma makaholongi hanami. Mambere idop ni hurmu mardapot-dapot martamba-tamba ibagas pargoluhan nami. Daskubani panorang malas nihur sadarion rapakon kuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Gok manuan 70 tahun umurni. Gok malas nyur doa nami martarima kasih kubamu Tuhan. Terlebih mulai humbani nadop itaburhon. Ambilan nama dear ini tonga-tonga ni kuriamu. Idi hamdo Bapa sonaha kuriamu manggolu ibagas hatamu. Idida kamdo Bapa sonaha parbueni, sonaha parbuahni marite golu napi nataridakon ni kuriamu. Tongon generasi berganti generasi, daskubani panorang sadarion, buai manadop ipataridakon kuriamu Tuhan, hataridahan hasaksian ni hapor sayaon nami, nadop ipaluah kamar hite Yesus Kristus, Tuhan si paluah kanami. Halaniai tarima kasih bagaldo yondoskon hanami hulobe-lobemu Tuhan.
bani tupuan nami sadarion marhitei kebaktian pesta iman itong-atongan ni kuriamu. Hamatongon na hadir markuasa marhorja. Mambere malas nyur huban nami haganupan marhitei perayaan ulang tahun on. Hamba panai surga bani panorang on. Ibuan hanami do hulobe-lobemu Tuhan. Haganupan kuriamu. Humbani nama etek, nama poso, nama godang, nama toras, nama tua. Ase ramot kon ham, pasu-pasu hampur goluhan ni kuriamu. Pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Itonga-tonga ni pargoluhan ni sideabe sebagai gereja kecil. Namar hasadao ni tonga-tonga ni kuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Aseboy semakin bertumbuh, semakin berkembang. Terlebih bani hapor sayaon ni Tuhan. Atap adong kuriamu na ibagas na hurang sehat. Na sedang bergumul na manaron bani na memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Hamana hadir laho mangapohi sedia. Hamana hadir laho patoguko na porsayon ni sedia. Ase tetap marpangarapan na manggolu kubamu Tuhan. Persaya doha nami Bapa. Seng nata dikonon mu sidea. Tapi ahape na idopak kon sidea ham mahasomani. Ase boy tetap ibagas na bersemangat. Ibagas na marpangarapan mandepakon makorjahon rosi age bani na mandalani parguluhannya. Tuhan ibuan hanami dohoma hulobe-lobemu ay situasi parguluhan itong-atongan ni masyarakat nami itong-atongan ni bangsa pakon negara nami. So naige dunia on. Na totapo pe berjuang mandopakon virus pandemi COVID-10 sia. Alanya ibuan hanami do hulobe-lobemu haganupan para medis, para nakes, asihama manramot kon sidea bani nama korjahon horjani sadea. Bereham malas nyur na kumbamu, ase tetap sidea ibagas na tulus, penuh sukacita, laho mandalan kon tanggung jawab ni sidea. Bani tantangan na idopakon ni sedea, hamma hasoman ni sedea Tuhan. So na homa hubani haganupan para ilmuwan, para pakar, asiham tetap na mambere hapentaron, ase lambin podas boy jumpa sidea. Cara pakon alat, age vaksin na dom manuan sonare idalan kon, ase bere hamma hapentaron kubani sadea. Ase lambin mampu sidea, laho mendapatkan, laho memutuskan apa cara yang terbaik na saturut hubani harusuni hurmu Tuhan. Ibu hanami do maha genupan para pemimpin itong-atongan di negara nami. Dari tingkat pusat sampai ke daerah. Asihama memberi hikmat, hapentaran pakon kebijaksanaan hubani sidea haganupan Tuhan. Itong-atongan ni pergumulan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya. Pakon namar pertemuan nubani keamanan nami, kesejahteraan itong-atongan di dunia on, itong-atongan di masyarakat nami. Hamba Tuhan na tetap membuka uhur pikiran ni sadea untuk mampu memikirkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara kami, untuk kepentingan masyarakat. Anjana tanganmu mana tetap menramutkan sidea. Terlebih Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Rosi age secara khusus Ikota Madya Pematang Siantar. Bani pemerintahan nih. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pakon haganupan SKPD unsur pemerintahan. Rosi na turut ambil bagian dalam peran dan tanggung jawab. Asiham mahomana tetap
mengajari sadea, menuntun dan membimbing, terlebih memberkati dalam setiap pelayanan di sadea. Bereham sedea hasabaron, ase haganupan in boy tongon ihorjahon sedea, ancana mapakoron ibagas nadame yutonga-tongani masyarakat. Halaniai haganupan masyarakat pe ibon hanami do hulobe-lobe mu Tuhan. Ase hamma na mangurupi haganupan, terlebih bani panorang sonarion, ase mampu marhasabaron, ase taat bani protokol kesehatan, terlebih ase lambin orot sidea hubamu Tuhan, ase mampu menerima perbedaan, mampu menunjukkan kreativitas, mampu menunjukkan kesatuan dan persatuan. Ase tongon ipataridakon hanami ma, nasadado hanami, nado pipili ito Tuhan ham, gabe warga negara itong-atongan ni negara nami rosi age kota nami on Tuhan. Terima kasih mabamu Bapa, ibuan hanami dohoma hubamu, age pargoluhan ni kuriamu, gereja GKPS nahina holonganmu Tuhan. Ibuan hanami secara khusus pargoluhan pakon pangidangion ni pelayannya. Ipuka humbani dari tingkat sinode sampai jemaat, sampai sektor, bahkan keluarga tiap keluarga. Tuhan pasadaham hanami, ibagas sada tondui, natong-tong unduk hubamu, marhabiaran hubamu Tuhan, namanggolu ibagas namarsya holongan. Ase mampu hanami mendepakkan bagai-bagai tantangan, secara ekonomi, secara sosial terlebih. Itonga-tongani tantangan demi tantangan nuanon Tuhan. Mampu hanami saling berbagi, saling menopang, saling peduli antara satu dengan yang lain. Mariteon ni nasi sonaya ipataridakon hanami hasaksian ni kuriamu Tuhan sebagai harajaonmu itonga-tonga ni dunia on. Terima kasih mabamu Bapa, hamma homa na mandramotkan, na mengajari secara khusus majelis jemaat parhorja ni kuriamu, PHMJ itonga-tonga ni gerejamu, GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Ase Tuhan ma naparlobe maparmahani sidea, ase tongon mampu sidea Bapa lahu maparmahani kuriamu in, menunjukkan pola pikir, pola hidup, pola tingkah laku na patut sitiruon, nagabe teladan. Ase lambin songon Kristus mahanami Tuhan, mampu makop-kop hasoman nami, mampu memberi sidearan, gabe parmahan harusuni urmu itonga-tonga ni kuriain Tuhan. Napa sadahon, napa tuguhkon, na tetap boy sisukunon, terlebih bani hata namadear, hata nakumbamu Tuhan. Ase marpasu-pasu maham Bapa. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani panorang on, bani ulang tahun napa 70 tahun kon kuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Sioldo ondeskonon nami tokinari, nagabe tandani malas nihur nami, boras tenger hubamu Tuhan. Tongon doma buena de pijalo hanami, lang tarbilani, seng tarbilani, tapi bani panorangon, ibuan hanami do bahat tumang, ibuan hanami do sidearan, nadop ijalo hanami, mardapot-dapot humbamu Tuhan. Halanyai Bapa, persaya do hanami. Tondui mudo na membuka uhur pikiran tondui nami. Lahu mangondoskon in. Lang teba-teba humbani hinadongan nami. Lang asal mambere hanami.
Tapi si diaran halani nadop itong gohon hanami doin. Halani nadop ma yondoskon hanami doin ibagas malas nyuhur. Halani ay Bapa, buka hamma uhur nami. Lahomar terima kasih ku bamu Tuhan. Langadong agyaha ibuan hanami rohku dunia on. Tapi sonari buedo izalo hanami. Buedo na adong banami. Ase humbani in haganupan. Ipahebahon hanami. Sidearan menurut pikiran nami. Menurut uhur nami na iya jari tunduimu Tuhan. Ase ibagas malas niur hanami makatahon. Ondos kono nami ma boras tenger nami. Jana persaya doha nami. Malas tumang do urmu manjaloin. Halani hanami pe ibagas. Malas niur do mangondos konin. Anjana persaya doha nami Bapa. Haganupan tangan na ibagas malas niur mamberein. Haganupan uhur na ibagas malas niur mamberekon in mangondoskon in hulobe-lobemu. Lang bahenonmu marhahurangan. Ancana lang marutang kam halaniin. Tapi bereon mudo. Paulakon mudo use. Lobik kumbani na binere namiin. Mardapot-dapot. Marpuluh kali, maratus kali. Bahkan maribu hali. Jumlahni kumbani na binere nami. Halanya Tuhan. Marhorja maham marhite kuasamu. Ajari ham hanami Bapa. Terima kasih mabamu Tuhan. Siol ondos kono nami mato kinari boras tenger nami. Markuasa maham malas maurmu Tuhan. Rositors kono nami obeto kinari kebaktian nami. Terlebih lalahu manangar hatamu Tuhan. Na pinadas ni juak-juakmu. Bapa eporus nami. Asetondimu ma membuka uhur pakon pikiran nami. Membahen hadirion nami songon tano na lambutan. Asetongon sir-sir itaburi bani hatamu Tuhan. Isuan kon bani hatamu. Nagabe pargoluhan nami. Ase ondos mahu bagas tanganmu. Cara nami kebaktian nami. Terlebih bani malas nihur nami. Ibagas Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu Tuhan. Terima kasih mabamu. Amin. Kita haganupan namar malas niuhur bani sadarion. Nama ngahapkon bagal ni holong ni Tuhan bata. Ibo to hita pitahalani idop niuhur ni do aseboi tetap torsa pamujion hubani. Mulai ibuka par mingguan ta. I kuriaon. Janadas nama rumur kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. 70 tahun. Na i pestahon hita bani sadarion. Doma ganjang pardalanan sejarah ni kuriaon. Bage mando nadop ibolus. Ibuka mulai namandasor. Mulai marlajar mandiri. Marlajar marhasadaon. Das hubani sebagai kuria nama toras. Na tetap makorjahon horja nama dear. Ase boi gabe kuria sibuan pasu-pasu jana sari. Tuhan tado nadop mandilo hitaon. Gabe manggolu ibagas hadameon. Manggolu ibagas namarsian juan-juan. Marsiurupan. Jana dauma dom-dom pakon subir. Malas mau hurta. Jana sadarion marpesta ulang tahun dohita. Sebagai pesta iman. Pesta malas nyuhur. Sebagai ungkapan syukurta. Hubani Tuhan nai bata. Onma pengakuan ta. Tapi anggoau marhasoman puji-pujian doau. Manggalar bamu. Galaron kudo nadop hubagakon. Ondoskon hitama tanda ni malas niurta.
Gatini Boras Tenger. Dodingkong kita haleluya nomor 446 ayat 1 pakon ayat 2. Sisara aku ladohi tagalupan ragam ni pagori doi tatongo nasammu bayat das doin barituan sendong ilio isari honroko Tuhan karo nagabe ayuhan Kami nido ikaon ajojo Tolong Yesus tulang pangpang
Paimay jalo hita hatani Tuhan, puji hita Tuhan tamaritoni doding nomor 340 siah, ayat sada pakon ayat 3. Paunduk hita mau hurta martonggo mahita. Ipuji hanami goranmu Tuhan, bani haganupan der layakmu namar mudu kuriamu. 70 tahun ma umur ne kuriamu das subane panorangon. Bapa si holdo hanami tongtong manggu luhi bagas ham. Halaniai banina hijalo hanami hatamu sorap kon hammat tonduimu huban nami. Na mangajari hanami laho makaguluh kon mangarusi rosi mangambilan kon hatamu. Dameni nebata na mangatasi ganup hauhuron. Inma naman ramot kon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus Tuhatain. Amen. Shalom. Horas. Selamat ulang tahun ma hubani nasyam kuriani Tuhatta. Ibagas malas nihurta sadarion. Ijalo hita dohata ni nebata tersurat doa ibani pesalmen 106 mamuka humbani ayat sada das hubani ayat 5 sonon manini ambilanon. Sekaligus mahoma ambilanon na patubuh malas nihurta hubani haganupan kuria na patubuh optimisme
pakon patambah hapor sayota, rosigogoh bani haganupan kuria, age si pambubai, age panitia namar horjat ini, nama kobaskon horjat tasadarion, nama nguluhon aima horjat tasadarion, age hubani haganupan PHMJ, haganupan pengurus-pengurus seksi, age haganupan bapa inang, atap nasonaha pesonari pergumulan na ido pakon hita, tapi panorang nido hita bani panorangon marmalas nihur. Janahon jolan malas nihur ta aima nasihol ibasa hanami jon. Aima hata ni nebata nini sonon. Haleluya, puji ma Jehovah. Ai parlear layak doia. Anjaha rosi sadokah nido. Idop ni uhur ni. Isedo na boy membaritahon segala pambahenan ni Jehovah. Anjaha pabogeihon puji-pujian ni. Martuah mahalak naman ramot kon uhum, naman dalan kon hapit toron tong-tong. Ingat hamma awali Jehovah, domu hubani pakaholongimu bani bangsamu. Tohu hamma aurap pakon haluahon na humbamu. Ase hupai dahida hadiaron ni napinilihmu. Ase marulupulup ibagas ulupulup ni bangsamu. Anjaha mamuji-muji rappakon pusakamu aima dasni. Salinari selamat ulang tahun mahubat tahaganuan. Anggo ibasahon nokan aima sejarah batta. Sejarah pasal kurian itu hatta GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Nado 70 tahun perdalanan ni sejarah ni kuria tahun. Ija doham ibagas sejarah ai. Si parbagian doham ibagas sejarah perdalanan ni kuriaon. Idilahkam doha jong-jongonmu sebagai bahagian na integral, bahagian yang tidak bisa dipisahkan. Humbani parjongjong ni kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Atap anggap hita do garijaon, atap perdalanan ni garijaon, pitah catatan-catatan ni halak, atap tokoh-tokoh, atap pemimpin-pemimpin gereja, atap si pambobai gereja do hassa. Ita haganupan, ijondo sabutul ni unik ni perdalanan ni gereja ni Tuhatta, kuria ni Tuhatta. Halani age sonai nokan ibasahon, hasipen namin anggo itulimati hita, anggo nokan ibasahon wakil pengantar jemata, ripun ni dohasa. Tapi buedo nalang targoranhon, nalang tarsobutkon, sonaha pasal pergumulan. Sonaha pasal pambobayon ni Tuhan, sonaha pasal horja ni Tuhan. Ibani haganupan kuria ni Tuhatta, pribadi demi pribadi. Ase anggo sitong doham bahagian humbani kuriaon, anggo sitong dohita bahagian humbani kuria. Aima kuria na tardilo, aima gereja na tardilo. Maningon iahap kon hita do. Maningon bangga dohita, maningon marmalas nyuhur dohita, janah maningon marhasir siron dohita tong-tong, ibagas nalaho padiarhon, ibagas nalaho patorsahon, ibagas nalaho ambil bagian berperan tong-tong, itonga-tongani kuriatta, halani naginoran kuria ham doai, hita doai, nasyam doai. Termasuk doai hubani nasyam, bapak inang, nalang rupa kon hita, nalang bui rapa kon hita ijon, dumuh bani kondisi na masa maningon adong atap na irumah madeba ibagas na makamalaskon ay nadop 70 tahun pambobayon ni Tuhan bani kuria GKPS Jalan Sudirman. Hatani naibata na ipaondos subatta bani pesta malas nyuhur taon agay basaon hanami humbani ayat na parlube ay nini haleluya. Puji ma Jehovah. Kita haganupan. Hata puji ma Jehovah.
ai hatana imperatif na maningon doai, na maningoni horjahon hita doai, maningoni puji hita do Jehovah. Nagabe masalah atap pergumulan batta, bui do halak nalang marguguh mamuji Jehovah ibagas guluh ni. Bui do halak mungkin nalang memiliki semangat be ibagas na lahom memuji pasangapkon Tuhanin ibagas parguluhon ni. Bui do halak na mungkin na kehilangan inspirasi untuk memuji Tuhan pada masa-masa terlebih bani panorangon. Atap dihut duhita homa bahagian kumbani sidia nalang margogoh be mamuji pasangapkon Tuhan bani panorangon. Hasipe nariap hita bani panorangon marhasadaon bani panorangon. Tapi lang namin sonai tene. Tapi tetap memiliki kekuatan hita, memiliki semangat hita ibagas nalaho mamuji pasangapkon Tuhan. Aido na idilohon sipar pesal menijon. Segala halak na porsaya, segala halak na marhatengeran hubani Tuhan, segala halak na marhaondosan goluh ni tongtong ipahondos hubani Tuhan, maningon do mamuji pasangapkon Tuhan. Nama kaporsayai bahasa iya do kuriain, nama kaporsayai natardilo do iya, nama kaporsayai iya guluh ni ay magulu na sa tongtong ibobay iparmahani iparmuduhon Tuhan ibagas sagarup parguluhon ni. Puji ma Jehovah, artinya ay marmalas niu hurmahita tongtong mamuji pasangapkon Tuhanin. Adong dohala nalang margogoh be mamuji Tuhan halani panaronon na adong bani. Adong dohalak nalang margogoh be mamuji Tuhan halani kondisi na idopakon. Ito nga tonga ni parguluhon ni. Adong dohalak nalang margogoh be mamuji Tuhan halani kegagalan demi kegagalan do na icatatkon ibagas parguluhon ni jangan nasa idingat tongtong ibagas uhur si pikiran ni. Adong do halak nalang margogo be mamuji Tuhan halani say tongtong tubuh persoalan ito nga tongani keluarga lang marder antara bapa pakoninang lang marder agi orang tua hubani nyombah lang margogo be mamuji Tuhan, lang margogo be mamuji Tuhan halani sitaronon, lang margogo be mamuji Tuhan halani COVID-19 na say tongtong mengancam atap mungkin lang iya nahona tapi hinaholongan ni hurne hasoman ni janah mungkin homa na ibagas catatan-catatan ni pengalaman-pengalaman haganuban age warna kehidupan langkah diare pengalaman kehidupan mencatatkan hal-hal na boy membahen kedukaan, boy membahen hatahonon ibagas ahap pakon pikiran songon-songon nalang maharga guluh ni pangahap ni, songon-songon na dia menganggap bahwa hidupnya tidak beruntung. Mungkin sebagian orang muda menganggap pada saat-saat sulit seperti ini hidupnya tidak beruntung. Mengapa ketika saya sedang menyusun skripsi harus begini? Mengapa ketika saya sedang kuliah harus COVID-19 ini datang? Mengapa ketika saya mau berencana berumah tangga? Mengapa ketika saya sangga sonon mana masa, sonon mahomana idopakon, pergumulan sedang melanda, tapi songon namar dapot dosi, ay maparut tolonay. Hita hagan kapan? Bui si dalian. Naboy mambahen hita lang marguguh laho mamuji Tuhanin ibagas guluh tahun. Tapi sahalinari age bani panorangon sanggan na ipestahon hita 70 tahun. Pardalan ni Kuria GKPS Jalan Sentral Sudirman. Pardalanan na gok tanda halongangan dosa butul ni. Pardalanan ni Kuria. Agi yang gue parurok kita ge secara fisik hubani nasyam orang tua nami. Jadi boy do pedi ngat nasyam sona harupa ni gerejaon baru-baru jongjong gerejaon.
Boydo pe idingat na siyam alaman ni gerejon, giring-giring ni gerejon, sanggah na baru-baru ipajongjong ay magerejon. Boydo pe idingat na siyam kursi bangku ni gerejon, sanggah na baru-baru adong ay maggereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Atap adong humbani na siyam orang tua namin na mardingat, pai malape ijon, yadong kon kebaktian. Atap deba mungkin agay hubani na siya orang tua nami, adong dope na mardingat sanggah masa-masa ibentuk kepanitiaan. Boy jongjong sonon gerejaon, lang hatahonon ang gupuri isukun sonari, onggado ibayang konham, sonon ma rupa ni gereja taon sonari. Ongga ma ibayang konham, hubani hita haganupan na mardingat, sonaha rupa ni ay ma gedung gerejaon, atap hatahonon age secara sederhana, bentuk parkiran na adong ijon, boydo ibayang kon hita sonon ma terjadi, sonon ma jengesni gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon, ay hal fisik dope ay. Tapi to tulubi hunjai horjani nebata, naman ramot kon rosina masu-masu, rosina patuguh kon hapor sayaw tatongtong, gabe marbuah kita, lang pitah marurat ibagas hata ni nebata, tapi marbuah kita ibagas hata ni nebata. Mangguluh kita ihapor sayai hita hata ni nebata na itangar hita, na ijalo hita, mambobai hita hu haluahon, jana ibagas haluahon ay do hita sonari mangguluh, ibagas haluahon ay do hita tardila tongtong, tardilo ase gabe satia hita tongtong, ilubi-lubi ni Tuhan. Puripe sanggah na borat do na idopakon hita, itonga-tonga ni pardalanan ni guluh taon. Asyang goran ni John puji ma Jehovah, lang bergantung kondisi on, lang sanggah pitah bulan-bulan muda on, angko sanggah bulan muda songon na naring pamujita hubani Tuhan, tanggal-tanggal 10 alu sonon songon na satongah suara tini, ujung ni bulan holi songon na lang be tartangar be lang sanggah pitah panorang sanggah na borat, parutolon na idopakon hita lang koma pitah sanggah na marmalas niur hita, halani jalohon hita bagal atap na bueni pasu-pasu na kumbani Tuhanin, ijay mamasa ambilanon lang. Tapi naginoran pandiloon pasal pamuji ni halak na porsayen kubani Jehovah, ay masadukah guluhta, maningon dotongtong, ipuji hita Tuhatain. Kita haganuban. Mase pala ipuji hita Tuhatain. Ay lang nadop sangap do Tuhanin. Ay perlu do ipapuji-puji hita iya. Ase sangap iya. Ay perlu do hita mamuji-muji Tuhanin. Ase itambah kon hita nilai atap habagalon ni nebataay. Ay maningon pamujio taay do membahen bagal Jehovah ay. Kita haganupan lang tutusonay do na ihapor sa hita ay adong lang adong hita ang gutuhan ay natotap do ay rosi sadokah ni dokah ni marmulia do iya, sangap do iya, bagal do jagiah do goran niin kita hagan. Tapi banina idilohon si parpasalmen hubata, ipodahkon, iajarkon hubata, asesonai ma pakaguluh konota, ibagas hapor sayaw tatongtong, pasal na mamuji-muji Tuhanin. Asetakas bata, bahasa, dihut dohita parsimada, bani holong apa hidup niuhur ni Tuhanin. Halanya yang gumamuji Tuhan hita, ulang mamaronjolan humbani gogoh tak janah aido na sinubut ni si parpasal menijon ulang mahalani ni hurta lur do ay ma doding tak jago do suara tak sihol hita suara sada suara tulu suara opat boy do ay ibain hita ulang manamin halani jago tak ay
hita memuji Tuhan. Ulang manamin halani hajeng esota hadiarota, hita memuji Tuhan. Ulang mahalani na adong bata, ase ipuji hita Tuhan. Tapi tubuh manamin ay humbani hapor sayota, hapor sayaon na manggorankon, ay pardiar layak do Jehovah. Ay rosi sadokah ni do idop niu hurni nai batai. Anggoy didah kita mahorja di nai batai bagas hadiriota. Ay maonjolan batalaho mamuji pasangap kon Tuhanin. Halani dihut dohita parsimada. Halani ipadihut dohita. Halani hita do homa asemar horja Tuhanin. Halani hita do anak. Halani hita do hakolongan ni Tuhanin. Parder layak do iya. Puripe sanggah galek sonaria kulata. Halani deba songon panition. Nabudari mungkin lang modu mo panition. Janah deba mamikir ko sonaha do horja patar, sonaha do tenda, sonaha do sibahenon. Lutu do pangahap ni ay ma panition rana budari. Porhanger taon, wakil pengantar jemaat taon, sekretaris bendahara, asal hari Sabtu tong. Rama lang terpudum si dion, sudia patar, doma, sonaha do, ija do, sonaha, beres do, laho manguhurkon, jana hinorkon nyai, buido gabe, songon-songon na tertekan, lang tubuh damai ibagas uhur, tapi kerisauan ketakutan. Age hubani paguri ni kuria, age nadong ijon, age nadong i rumah, atap mungkin nadong nasanggah bergumul homa, halani masalah kesehatan. Galek akula, loja pikiran, ibagas na manguhurhon age kondisi fisik, ibagas na manguhurhon hinaholongan keluarga suami istri pakon nalegan ita haganupan. Buido na masa, lape na jupah hundarat on, humbani situasi masyarakat itong iyanan pekerjaan. Say tong-tong ope mengancam kehidupan hita haganupan. Age itong-tongan ni kondisi si sonay ay. Puji nasyamma Tuhanin. Halani justru bani situasi si sonay ay. Halani justru itong-tongan ni pergumulan si sonay ay. Atap mungkin marhitehon ni pengalaman na sanggah idop pakon ham sonay ay. Ijaido itandaham. Atap marhitehon niya ido ididahkam. Pardear layak do Jehovah. Jana say Arab kon hita matongtong. Tuhan pardear layakin. Ibagas haganu parguluhot taon. Anggo pardear layak do Tuhan. Semangat do hita ibagas guluh taon. Anggo pardear layak do Tuhan ibotok kita do. Namaharga do hita ilobi-lobi ni Tuhanin. Ipardimata do hita. Ikawah kon do hamba pa. Ikawah kon do haminang. Ikawah kondo haganuban nama poso. Anggo pardear layak do Tuhan. Janah lang say ipadingat-dingat. Agi hagalekon, hahurangan, rosi pardosa otak. Halania ulang kawah kon ham dirimu. Janah ibahen ham onjolan ni pamuji hononmu hubani Tuhan. Pasal hadirionmu. Ayo na diba gabe tubuh komentar nalang positif itong-atongan ni parguluhon ni kuriain. Au pardusa doaw ay lang pala perlu ahu gereja. Kita haganawan. Lang perlu mamuji Tuhan. Ay pardusa doaw. Ay ang gohudingat na horjakon, ang gohubilangin na horjakon. Ay nokab baru manggila dua pakon keluarga, bapa inang. Lang perlu ahu gereja. Kita haganawan. Ay manggo ipake hita do dirita. Dop ni makawah mahita bani hagalekota hahurangat ta. Memang anggo humbani hahurangat ta ay do lang talup hita roh ku bani Tuhanin. Memang anggo humbani pardosa ta ay do lang talup hita isay pe hita lang talup. Ilo-ilo bini bata. Tapi halani holong niya do nalang marnam marpusa siap sugot nin. Say nabayu do tong mula ratah do tong hidup niuhur niya. Halani pardear layak do Jehovah, ay do ase ipuji hita Tuhan.
Jana pamuji honot tahubani Tuhan ai mahalani malas ni urta pakka porsayot tahubani Tuhanin. Hasi pesonon hita. Ipalar do hita. Ihasomani jana ipasu-pasu do hita. Jana diar layak ni Tuhanai, hasetiaon ni Tuhanai, lang ipatuduhai pitah bani panorang-panorang tertentu hasa. Ainini anjaharosi sadokah ni dokah ni do hidup nyuhur ni Tuhanin. Kasih karunia Tuhan itu kekal. Hidup nyuhur ni Tuhan. Holong niai tetap doai. Rosi sadokah ni dokah ni. Ase ondo nai hamalas kon hita. Agedom ma 70 tahun. 70 tahun ma kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Lebih kumbani na ididah kita. Lebih kumbani na ialami hita bani panorangon. Lebih kunjai ope pasu-pasu ni Tuhan. Hidup niuhur ni Tuhan. Nasihol pataridah konon ni hubatta. Ase jalohon hita. Ase yahap kon hita. Ase ihaguluh kon hita holong apa hidup niuhur ni Tuhanin. Aido mambahen ase ihargahon hita garejaon. Aido ase ihargahon hita age si pambobai. Namar horja tongtong, namar haringgaso tongtong, manggalangkon diri nila ho mangondoskon, ay mahorja pasu-pasu na kubani Tuhanin, kubani haganup pagurini kuria. Ondo na ihamalaskon hita agi bani panorangon. Halaniai agi pesongon na karas-karas sorani suparambilan ni lubion, bapenang, alo. Agi pesongon na hatahonon, ibu bayi hita untuk merenung sejenak bani panorangon, Bapak Inang, tapi napatut do hita marmalas niuhur bani panorangon. Halani 70 tahun mak, idilo Tuhan, kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman, ham donatar diloai, nasyam donatar diloai. Halanya ibu malu betonggor nasyam lebih hasoman nasyam, bolehlah dilihat dulu saudara-saudara yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, patuduh kon hamma malas nyuhurmu, alo. agemar masker, boido mata mar sihir dopan, alo, tangan memberi kode, alo, selamat ulang tahun. Waduh, GKPS Jalan Jenderal Sudirman, marilah kita menyongsong sukacita yang besar yang telah dinyatakan anggona dup i patalar ai iha tarimah kasih koki tamai lambin marbogoh mahita mamuji pasangap kon Tuhanin. Tapi hunjon hulubian nyariondo nagabi pergumulan batta. Halanyai anggodom ma 70 tahun ni patalar Tuhan hidup niuhur ni. Hasetiaon ni pasu-pasu ni gogoh ni atap ahadiba. Naman ramotkon. Naman bahen dear. Persaoran itonga-tonga ni kuriata. Ase hunjon hulubian nyarion lambin tardilo duhita. Lang pitah laho makargahon pandilonai. Lang pitah laho makargahon hasadaon on. Lang pitah laho makargahon ay maidop niuhur na kumbani Tuhanai. Tapi tardilo duhita ase say tongtong gabe pasu-pasu kuriaon. Ase say tongtong gabe hataridahan ni kuria namar buah tongtong kuriaon. Ada si bani ayat 4 on ia tahun perpesal menon nini ingat hamma au ali Jehovah. Artinya ai anggoi padomu hita age bani perdalanan ni kuria ni Tuhatta. Ingat hamma au Tuhan kuriamu seng anjai hutadikon pandilonmu. Seng anjai hutadi kon holong apa hidup ni hurmu nadopi patalarham. Ibani sejarah perdalanan ni kuriamu. Ibani sejarah perdalanan ni goluhku. Ingat ham ma'au, ulang lupahon ham. Karena Tuhan terus bekerja dan bekerja. Ya tahonokan rosi sadukah ni hidup ni hurnia Tuhan ay. Arti ini bahwa Tuhan itu selalu bekerja. Waktu demi waktu dia terus dan terus bekerja.
laho patalarkon hidup ni hurai. Halaniai hita ase sonai mahoma tonggo tak dingat hamau Tuhan. Jangan aku tidak diikut sertakan. Ulang lang si parbagianau. Ulang gabe itadikon hamau. Ibagas pardalanan. Ibani hidup ni uhur pandilon on. Ingat hamau. Domu hubani pakkaholongimu. Ase tongtong ma guluh tahun nasay tongtong orot janah marbuah ibagas holong apa hidup niuhur ni Tuhanin. Ondo horjata dilo-dilo na ondos hubani kuria. Anggonokani gorani hita adong dohalak nalang margogoh laho mamuji Tuhanin. Adong dohalak nalang margogoh be laho mangidah hidup niuhur ni Tuhanin pandilon makargahon pandilonai. Halaniai horjani kuria don hunjon hulubian nyarion aselambin buai mahala namar gogo mamuji Tuhanin. Angwadong paguri ni kuria GKPS Jenderal Sudirmanon na lang margogo be mamuji Tuhanin horjani kuria ondo. Aselambere gogoh kubani sidia. Apakah itu keluarga, apakah itu orang muda, apakah itu orang tua, atap na ICPI, apakah itu orang yang berkekurangan secara ekonomi ataupun yang berkelebihan atap na ICPI, nalang margogoh be mamuji Tuhan. Etah hadir mahita ijai. Tonggohon hita masih dia. Janah bobai hita masih dia. Ase sadama guguh tatongtong mamuji pasangapkon Tuhanin. Ulang adong be namoru paguri ni kurion. Ulang adong be nahatadingan paguri ni kurion. Ulang adong be nalang martarima kasih paguri ni kurion. Tapi saya lambin terpasu-pasu manasiam. Hita haganupan kurian itu hatta. Laho mambaritahon, laho mangolupkon, aima holong apa hidup niuhur ni Tuhanin. Nini bani ayat 5 ge nabasahon nagabe ujung ni ambilat tahun nini. Ase hupai dahida hadiaron ni napinilihmu. Kita odo napinilihmu. Kita odo napinilih ni Tuhanin. Ase marulopolop. Ibagas olop-olop ni bangsamu. Kita ondo bangsa ni naibataay. Anjaha mamuji-muji rapakon pusakamu. Etah puji hita matuhatain. Olopkon hita matuhatain. Na mamasu-masu do ya tongtong hubata. Sanggah na mamasu-masu do Tuhanin. Hubani haganupan paguri ni kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Selamat ulang tahun Tuhan makasomani mamasu-masu nasiam haganup. Amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani haganupan biar layakmu nasai tongtong marmuduhon mamasu-masu kuriamu. Bani na ihamalaskon na 70 tahun idilo ham kuriamu. Iramotkon ibobai parmahani pasu-pasu ham kuriamu. Bapa hasaksian doin hubani haganupan kalak na porsaya. Hasaksian doin age huban nami, age hubani dunia on. Pasal habag galon ni goranmu. Pargogoy hamma kuriamu Tuhan, aselam bin margogoh tongtong mamuji-muji pasangapkon goranmu. Ase keluarga nami pe gabe hatatalar ni pamujion bani goranmu. Ase parguluhon nami, ase parsahap nami, ase parsauran nami. Ase hasadahon nami pe gabe hatatalar main bani habaggalon ni goranmu. Bapak itonggo kanami do age haganupan program kegiatan itong atongan ni kuriamu. Ham nama masu-masu boyin haganup mardalan torsa bayin hasangapon ni goranmu. So naige ganup juak-juakmu na ituduh kami pilih kami ipaikat rosi iutus ham mangidangi pohon anggurmu. Pabayu ham tong-tong gogoh na humbamu hubani sidia malas niuhur na humbamu. Pasu-pasu ham sidia bani haganupan pasu-pasu na porlu bani sidia ibagas nalaho mandalan kon horjain. Age keluarga ni sidia pe Tuhan tong-tong maham
nama sarihon na porlu bani sidia sonage haganup kuriam. Pinuji maham Tuhan bani haganupan diar layakmu bangsa pakon negara namion pepos duhur nami nai ramot kon janai pasu hamdo haganupan. Bagas Kristus Yesus marondos hanami hubamu. Amin. Kuria ni tuhata dasma panorang nihita laho mangondoskon galangatta hubani tuhata paima ipaondos hita galangatta jalo hita mahata ni nebata natar surat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal niuhur bani nebata anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulanin. Amen. Sonari ondoskon hita ma galangatta.
liap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani Tuhan nai batata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardiar layak jana naunjah huben nami. Terima kasih mahatohonon nami hubamu halani tongtong doi pasu ham guluh nami. Doma ya somani ham hanami janai pasu ham horja nami das subani sadarion. Sonari bagas malas niu hurrodo hanami mangondoskon buani horja nado pinasu pasungwin. Gabe galangan hatari makasih hon pakon puji-pujian nami hubamu. On pese jalo hamma galangan nami on bain hasangapon nikuranmu. Jana mambahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunion. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amen tondui daging uhur apa gogohnin. Hamba panami na inaguri atas, saya napapasing maguranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut marosu nihurmu inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Bere hama ben nami sadarion haguluhan hari-hari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, palua hama hanami humbani pangago. Kuria na hinarga ni Tuhata Jesus Kristus. Laho manasyam, janah ulang masurut ringgas niuhur nasyam. Hisah ma ibagas tondui, sirsirma mambalosi Tuhanen. Amen jalo nasyam ma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham, idopakon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, janah ipasorap madameni hubani tonduimu. Amen. Ya, jadi terima kasih Mama dalam kebaktian ase tokin 5 menit ase reses to ke kita. Ase duita ultima hubani acara ulang tahun. 5 menit. Bernai panorang hubani panditata ase tokin lau manggati bahian.
Ubani panitia, asyakat nasyamma huzon meja, bakon nomor hodumuan hubani acara namangiut. Panitia. Anami keluarga Ibtu Syukur pada Tuhan SHMH mengatakan selamat hari ulang tahun kuliah GKPS Jalan Jenderal Sudirman Papitu Pulukon. Horas, horas, horas. Kami keluarga Situa PP Purba dan Situa N Purgamani mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Kami keluarga besar Rindam 1 Bukit Barisan mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Semoga semakin jaya dan diberkati Tuhan. Horas, horas, horas. Tetap semangat. Hanami keluarga Situa Kapten Purnawirawan Surdiman Purba, Inang Rostio Minarlina Borusaragi, Au Wilpro IGKPS Resort Santarsada tahun 1976 sampai 1978. Maka tahun selamat ulang tahun GKPS Jalan Sudirman yang ke-70. Horas, horas, horas. Hanami keluarga Sintua Baren Alijoyo Purba Sarjana Hukum mengucapkan selamat ulang tahun Papitu Pulukon GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Semoga hagenuk jemaat berjaya. Horas, 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 horas. Salut. Shalom, kami dari keluarga Asdo Purwoda
Padaskon selamat ulang tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman ke-70 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Hanami Seksi Inang Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Padaskon. Selamat ulang tahun papitu 10 tahun kon hubani GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan naibata maka somani hita haganupan. Horas, horas, horas. Shalom. Shalom. Gereja bagai bahtera yang mengarungi lautan luas, berjuang melewati ombak dan badai besar, terus berlayar dan berlabuh sampai ke tujuan. 70 tahun Gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman hadir sebagai saksi Tuhan. Tetaplah berjuang, para pelayan dan jemaat. Mari bersatu, mari berpadu. Tetaplah jadi saksi Kristus yang diberkati dan memberkati sampai ke ujung bumi. Dirgahayu GKPS Jalan Jenderal Sudirman yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Shalom jana horasma hubani nasyam Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Selamat ulang tahun ma hubani nasyam. Nadok 70 tahun Tuhan mardilo mangiring-iring maparmahani mamasu-masu nasyam Kuria itu hatta. Tuhatta matotong nama kasomani jana nama masu-masu nasyam. Horas ma huban tegar. Ya, jadi iduti hita mau saya tarata ase undul mahita hubakas gerejaon. Bapak inang buedo peidakan kami na kosong bangku sonaya ge nai darat nai lobe ini gereja pakon nai samping gereja ase ulang lalu lalang kita. Hundul mahita tertib. Hundul mahita ihuntulat tabe, Bapak inang ita kanupan, jaga jarak, tolong jaga jarak. Ya, tolong inang ini sudah menyalahin ini. Ya, tetap kita, walaupun petugas, ase izon ma epurusta, huntul ase binasamianan. Tolong hubatakan upan
ase patuhi hita protokol kesehatan. Hundul maita ulang adong bena lalu lalang. Sonaya kaya nai luar. Mohon maaf. Kubani panitia. Ase rakon madobe nai luar ni gerejaon. Di lobe di gereja. Samping gereja. Ase hikmat horjat tasadarotene. Nai konsistori na langbar horja ase hutulma. Dong depe kursi bekas gereja kosong. Tolong ya bani remaja, pemuda. Ya, jadi diar buka kita maca rata, pai imam masuk kita kubani laporan panitia. Sunai ge hata-hata sambutan, sunai holi kubani tim multimedia, nalaho pataridakon aima ucapan selamat baik berupa video, sunai ge foto pakon running text, ase parlo bidu hita aima marhete honni hita. Dalanta terima kasih be Tuhan marhitehon ni pemotongan kue ulang tahun. Dom hujai. Bagas hormat idiluhan nami mahulobei aima Bapak Eporus di KPS pendeta resort perwakilan cukup pengantar jemaat Rapa Koninang. Ya, pengantar jemaat Rapa Koninang sonai humani ketua panitia mewakili sada pengurus sektor Proklobes tetap mengambil jarak mewakili pengurus sektor mewakili pengurus seksi sada mewakili pengurus tupuan masuk Pak tupuan lansia mewakili pengurus tupuan Lobiam Shalom. Sada masa halak mewakili ini nang pala merapat tu tolong diambil jarak asik bani panitia Shalom. Hanami pada sekon ucapan selamat ulang tahun bani GKPS Jalan Sudirman na pa 70 tahun kon. Malas surta haladi boy kita tetap mandalan kon horja pangidan nyontan selaku kuliah anjah tetap kita berjuang sonaha asedong pertumbuhan iman ni pagurin kuliah AGP bani panorang parkudion idop pakon kita suasana nalang dear akibat pandemi COVID-19 sia. Tapi marhiteng na ipes tahun kita 70 tahun GKPS Jalan Sudirman onma napa bayuhon semangatan lau meneruskan horja pangidan yonta. Halangi aing hanami mengharapkan asli GKPS Jalan Sudirman sebagai kuria na tertua di kota Pematang Siantar GKPS na parlobe di kota on woi tetap gawe panondang woi tetap berperan secara aktif lau pataridahkon pandilo onta di tengah-tengah di dunia khusus di kota Pematang Siantar. Jadi halangi aing hanami pada sekor ucapan selamat kepada Indonesia, pengurus harian majelis jemaat, hagadupan anggota majelis jemaat, seksi-seksi pakon paguri di kuria, selamat ulang tahun ma hubani nasyam hagadupan. Horas.
Ya, oke. Siapa lagi kawannya? Oke, jadi lihat kita jong-jong kita ke depan. Bapak Inang, saudara ke naik luar. Naik lobi di gereja. Ki ujung-ujung maita sampai gereja. Ujung-ujung maita. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, inang pengantar jemaat. Ya, sekarang juga, sekarang. Ma, ibagi ma. Ya, kami bagi. Mereka berlebih hubani purusta. Ya, pendetata. Ya, kontoria, situa rohni. Hari ini, ya musik. Musik. Hari yang berbahagia. Hari ini. Musik. Mana? Hari yang. Hubani panitia, boy may bagi hubani. Hubani Inang. Bapak Inang. Kurasa bahagia berkumpul bersama ya. Saudara seiman. Boy may bagi hubani. Panitia udah. Berkumpul bersama saudara seiman.
tiada yang lain menisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu iman, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Das keluar tadi bagi Tiada yang dapat memisahkan kita. Asep Wakit Langadong Nahaliawan. Ya, baik dari lobi ini gereja, samping gereja Riz Haganupan dapat kue ulang tahun. Ya. Ma. Ya, jadi boy menasa mundul Bapak Eporus Pendeta asip gua kita mata rata. Ya, boy ma mundul na siya. Jadi gubani inang namang bagi kue asip boy ma menusul. Ya, asip boy ma menusul. Asip pacaran tu mata rata. Panorang tadong mato masada. Lani jam 2 meningong salose. Jadi pautul kita mak. Goseng Jehovah, lapang di rumah, soya do, si panukang di. Goseng Jehovah, naman ramot kon huda, soya do, halap naman jaga. Tuhan, soya do, nai horjahoni, gibno dampe modo, lang ondos bani Tuhan, soya do, nai pukang iin, ondos bani Tuhan, segala horjamu, ondos baik Tuhan, dalam pikiranmu, ai bani Tuhan, torsadokan lupa, say marondos mahilagalu. Kekirape tuho, lang ondos bani Tuhan, soya
Halo, panitia tolong, halo. Boy mahan story, tolong ulang puntali na siya may berusta. Halo. Seksi panitia. Pasunang hitama, sunaige ni bagas gerejon, nai lobi ni gerejon, sunaige nai samping ni gereja. Masuki hitama acara pesta, na perlobe aima laporan, panitia hut pa 70 tahun GKP Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, naik ibaras ni ketua panitia, dan nami panorang. Kubani hasoman panitia nggoboi teriak kita roh Pulau Beon. Horasma Hubata Haganupan, salam sejahtera. Salam ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus. Perlobei dia tetupa pakon puji-pujian isembah kon hita hubani Tuhan Jehovah ne bata bapa. Nahi hormat pimpinan sinode aima Bapak Porus. Nahi hormati hanami huma Bapak Pendeta Resort,
Nai hormati hanami huma pimpinan atau Bapak pengantar jemaat, Bapak wakil pengantar jemaat, Bapak sekretaris pengantar jemaat, Inang bendahara. Nai hormati hanami huma haganuk Inang pendeta, Inang penginjil. Nai hormati hanami huma haganuk pengurus sektor sada sampai sektor sia. Nai hormati hanami huma haganuk Bapak pekon Inang nalang boy isobut nami sada persada. Sunai huma haganuk Bapak pekon Inang na Marianan iluar ni gerejaon. Nai hormati hanami huma Bapak pekon Inang atau haganuk jemaat na mengikuti acara malas nyuhur Bani Sadarion melalui live streaming di rumah Nibay atau Bani Ianan ni masing-masing. Langko malupa hanami Bani haganuk nama poso. Sanay huma dakdanak ay anak sekolah minggu dongdo Bani Panorangon. Hita haganuk Bapak pakon Inang naibagas pakasumani Tuhan jawaban ni bata Bapa sadarion marmalas nyur dohita ay mabani hari ulang tahun Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman pa 70 kon. Ibaendo sada susunan kepanitiaan ay mana terdiri atau didominasi Bapak CST pakon Inang CST. Susunan kepanitiaan ay didominasi dongdo humay bagasay Bapak pakon Inang na dong marulak-ulak mengikuti kepanitiaan. Bapak pakon Inang nai hormati hanami angko merdingat kita hubani tata gereja atau tata dasar gereja. Jadi hukuti putik ase ulang jenuh kita tene Bapak Inang iselang-seling kita bercampur-campur bahasa Indonesia bahasa Simalungun ase kita haganuk ya saling memaklumi matene. Ase ubasahon Gereja Kristen Protestan Simalungun adalah bagian dari umat Allah, tubuh Kristus dan Roh Kudus yang bersifat esa dan dan rasuli yang mewujud sebagai jemaat. Jadi kita jemaatai marmalas nur mahita melalui hari ulang tahun Huria pa 70 konon. Halani tersurat do maijai memang jemaat itu harus mewartakan tentang keselamatan Allah kepada dunia. Jadi teluk do hita malas nyuhur marmegah nyuhur Bani Panorang hari ulang tahun Huria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih hubani PHMJ membain atau memberi kepercayaan hubani hanami menjadi panitia Bani Panorangon. Ibakas pengurupan ni hita haganuk anggodong peholi hahurangan riap mahita padiarkon. Langadong nalang nahurang pasti dong dona nalang lengkap tu liai. Jadi ya sadalan mahita terlebih unsur kepanitiaan seksi-seksi Bani hari berikut ni ipadiar hita. Sehingga
Bani malas ni urtaon marharap duhita haganupan. Hari ulang tahun ini tidaklah sebuah kegiatan yang seremonial belaka. Hari ulang tahun ini benar-benar dapat memperkuat iman-iman Kristen kita, sehingga apa yang dituliskan di dalam visi dan misi GKPS menuju 2013 dapat terwujud. Halani songon ini Bapak Eporus Nukunai, apakah kita sudah berada di dalamnya? Ya, kita berada di dalamnya. Karena kita telah menunjukkan kita adalah bagian daripada tubuh Kristus itu. Jadi aku sebagai ketua panitia geti dua ulang diut bani pan orang rapat. Halani do pas penugasanku sekitar 5 jam hanjon. Jadi terima kasih bani Haganup Boto sekretaris, sunai huma lawe wakil, sunai huma Bapak PMJ, terus do mengajari Bapak Pendeta Reso, terus do mengajari anami mandalankon aseboy tersusun ranggini horja bani hari ulang tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman Papitu Pulukon. Jadi sunai melalui kata sambutan hubani hanami panitia salinari tahun hanami selamat ulang tahun ma hubani huria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Papitu Pulukon. Tuhan mamasu-masu pakon Tuhan Yesus mamasu-masu hita ganup di ate itu Pak. Nah, mengihut sambutan mewakili Haganup Kuria, sunai anggota majelis, sunai pengurus seksi dukuan sektor, aima naik piadasni pengurus harian majelis jemaat, Ase John Mahita. Ase ujuk kita. Horsma Bataganupan. Hormat nami hubani Bapak Eporus, pimpinan Sinode GKPS, Bapak Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Pakon Inang. Hormat nami hubani Bapak Pendeta Resort GKPS Resort Center Sada, Pakon Inang. Hubani Inang Pendeta Leni, Pakon Bapak. Hubani Pendeta Julinda, Pakon Pendeta Triputri, sunai agi penginjil wanita Hormaita Burusaragih. Hormat nami mahu bani nasiam orang tua nami, nahinah lowongan, nama poso nyombah nami, malas uhurta bani tahun 2020 sada, gok umur ni kuria GKP Jenderal Sudirman 70 tahun. Sada umur na ganjang, anggo ipardete hita ikuria tahun, adong do orang tua ta na domma go umur ni 70 tahun janah adong do huma na lebih 70 tahun. Anggo idah kita orang tua ta ai totu domma gabe sahalak opung iya 70 tahun ma umur ni. Anggo ipake hita ma ai gabe bandingan ni totu GKPS Jenderal Sudirman pe doma gabi sahala opung itongah-tongah ni kuria GKPS. Doma dong nyombah ni. Janah doma dong pahopuni. Gok pahopuni GKPS Jenderal Sudirman on.
patut masih dia merdilu hubata horas opung bagas uhur ni maai totu sebagai sahalak opung itonga-tonga ni kuria adong do tanggung jawab tatene sebagai gereja sitorasaan itonga-tonga ni kota Pematang Siantar totu adong do homa kewajibanta maritioni haganupan pangabakta program ta tongon mahita sahalak opung ase adong ulihta bermanfaat kita tongah-tongah ni kuria GKPS Jenderal Sudirman termasuk mahoma bermanfaat tongah-tongah ni kuria GKPS anggo idah kita Bapak Inang adong dosa dan misi gereja GKPS nasagap begal jana harapan nami kita maga garda terdepan gabisi gereja Cibuan Pasu-Pasu Janasari 70 tahun ma umur ta buidu hita gabisi Cibuan Pasu-Pasu buidu hita Sari Bania Somanta aidu ase anggo ida kita anggo ipardiati hita meretuni program mungkin adong do piga-piga na boy terbain kita meningon terbuka do hita utong-atong ni kuria GKPS apalagi meretuni strategi di lokasi hita marianan i pusat kota jadi anggo adong pibahat kegiatan-kegiatan ijon atap nahan japi ai kegiatan ni tanggung jawab to duai hita do si kahanan kita do opung, kita do garda terdepan, asiboy gabi Cibuan Pasu-Pasu Janasari. Aido anggi dah kanami haganupan bagian tahun bagian di GKPS do. Gereja tahun milik di GKPS do. Kursi tahun milik di GKPS. Sound system taon milik ni GKPS. Gula pakon kopi milik ni GKPS. Masih tertawa inang pandita. Ay konsekuensi ini GKPS Jenderal Sudirman gok umur ni 70 tahun. Asih ulang kita lupa bani tanggung jawab tatene. Aido ase malas tumangur nami, totu ay managabi harapanta, kerja bersama, Bapak Inang, yulaki hanami, kita managabi garda terdepan, kalani kebetulan situasi nadong bata, maningun do hita gabi si usia ni tongah-tongah ni GKPS, jana ay tidak mudah, itu berat. Tapi anggo sadado hita dos pangidah ta pasalai yakin hanami boido iporsan hita ay gabi ciusiam mahita tongon icoba hita marlajar hita gabi gereja Cibuan Pasu-Pasu Janasari ipardiati hita mahaganupan jana tarsar maholi bari taon marsahap mahape pengantar jemaat na mewakili haganupan kuria terbuka do HP tongon gereja GKPS Jenderal Sudirman halani iya do magabi opung itongah-tongah ni kuria. Jadi anggo roh pe somanta lang itandai hita ay isi dohon. Nahan gereja dia doon. Berarti mungkin si dia mapahuputa itu nih. Roh rumahnya opung nih. Jadi marparlaho mahita songon opung. Roh pahuputa ay aha ay boto ay mada esyul hanami merapat ijon rapat aha na siyam adong rapat nami ay ma seksi inang iya bekama ay matanda ni hita gereja opung milik ni GKPS jadi hita maningon terbuka do hita anggo adong na jongjong ijon ibuka hita pintu ni konsistori, ibuka hita pintu ni ruang remaja, ibuka hita sekolah mingguta. Halani na roh ay ma pahuputta. Lang isi na roh ay.
Ay matandani tungon, gok maumur ni Kuria GKPS Jenderal Sudirman 70 tahun. Boy mahita manlangkah, marlajar mahita, gabi gereja Sibuan pasu-pasu Janasari, marlatih mahita nangit-nangit Bapak Inang, asitaridah memang na doktoras magereja tahun, lang pita megah gedung, tapi lang megah kita tene. Asi megah mapangahap tohoma, atap aha peholi nagabit tanggung jawab ta itongah-tongah ni Kuria GKPS. Ay matandani hita tongon gereja si kahanan di kota Pematang Siantar. Taridah maay. Jadi ay maartini ulang tahun. Patut hanami martarima kasih ubani nasyam. Panitia. Memang isengaja hanami do panitia do masapakat kanami ijon. Jana lang pitah tebak-tebak dasa ay. Igumulihan namin naopat doay. Lang uhur-uhur ni porhangir menotap kum panitia. Lang ibagas sadariah nami doa. Calon si tua pakon calon samas ay maibat kita. Saktora pon gabi panitia. Hai do. Janah tongon marhor jado si dia. Terima kasih tama hanami mana mewakil Kuria Haganuban. Maka tahun terima kasih Bani Nasyam, calon situa Suit Purba, calon situa Sadra Saragi, calon situa Resmadia Borugirsang, calon situa John Erikson Sinaga, calon situa Pipin Juliana Boru Purba. Si dia ma namangguluan horjaon Haganupan. Bani Haganupan situasi na masa di tengah-tengah pandemi. Totap si dia marsyurupan manatang horjain. Malas uhurta. Jadi Bani Nasyam orang tua nami, nyombah nami Haganupan, AGP Bani situasi na sangat terbatas do ipamasahita, iranggi panitia acara ta, harapan nami totap hita marmalas ni uhur. Tutu Bani Haganupan nayo rencanahon panitia, idah kanami domdo piga-piga hal nalape boy maksimal mardalan haurangan nami dua. Bani Haganupan rencana-rencana dodok iranggihon nalang boy mardalan tetap do gabit tanggung jawab nami pimpinan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jenderal Sudirman. Halanyai hanami pe maka tahun terima kasih Bani Nasyam, Bapak Inang Sunai Agin nyombah nami nama poso Bani Hasadaonta rup marpesta hita. AGP iranggihan nami ibatasi do jumlah ni bilangan ni naroh lang halan nilang marosokan nami gok kita ijon ida kanami iluar taratak pegok ay matandanin na marmalas ni urdo Haganupan Kuria tambah mas semangat nami Bani Haganupan ranggi ni horja Bani tahun 2021 boy torsa mardalan Haganupan. Jadi sunai mana boy padaskan nami selamat ulang tahun mahubat Haganupan Bapak Inang Horasma. Jadi paima iduti hita sambutan ng palagan jangbe asih ulang halihuan Bani tim multimedia tolong asih sunari bagi hita ma ucapan selamat berupa video ase ibogi jemata tolong Bani teknisi ucapan selamat nama katahon Bani jemaat selamat ulang tahun pa-70 kon holi halupaan langdong taridah sini pangpangkon ma.
Sabar kita ini Bapak Inang, tongah dua holi tepat, mangan behita. Jadi persiapan, pendahata lagi menyusul. Sabar kita ini. Suara enggak ada. Tolong Inang tertib dulu, jangan banyak suara. Halo? Shh.
pengurus resort GKPS Resort Jalan Tersada, Benai Panorang. Rohmaita pengurus resort Jalan Tersada, pakon anggota Sinode Bolon. Kita langsung pak rekaman, jadi langsung mahita. Ya, terima kasih untuk menghemat waktu ya tahun wakil kami Mamar Sahab. Pertama, selamat ulang tahun bani GKPS Jalan Jenderal Sudirman Resort Center Sada. Na paduahon AGP nasyam Bapak Inang na hadir ijon pakon nalang hadir ijon khusus ni Pendeta Pendi Jasman Sinaga na sedang martambar isolasi i Marta Priska, tetap semangat. Hanami tetap martonggo hubamu pakon keluarga. Anja hadong madong bani grup informasi ay asih tunggu kita kenupan. Nasyam Bapak Inang biasanya anggo ulang tahun selalu ada langkah baru. Itu bukan langkah akhir untuk bersaksi melayani sonaigi bersekutu bani suasana yang lebih diperbaharui kembali. Bukan karena seberapa waktu kita pakai, tapi kita juga bersyukur dan melihat seberapa anugerah Tuhan yang telah kita terima. Ada na perlu isaksihon sa manambilan ni Porus Tanokan. Ase ipaidah-idah kita. Hidup nyuhur ni Tuhan bani bangsa na pinilih. Halanay bani nasyam Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Angka 70 itu adalah angka keramat. Baik bani Alkitab, sonai ke bani Jawa pakon Simalungun. Artinya angka keramat itu adalah suatu pemicu, punya power, kekuatan yang luar biasa dikala kita mengandalkan Tuhan. Jadi aima harapan nami pengurus resort, anggota Sinode Bolon atau kita soon na bani rekamanay. Selamat ulang tahun bani GKP Sudirman. Horas, horas, horas 1 2 ya. Selamat ulang tahun bani GKP Jenderal Sudirman. Horas, 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 horas Bataganupan. Ya, terima kasih Mang. Kundul Manasyam. Ase paima iujungi Eporus GKPS. Panditata sambutan nari penorang ini harus semua dari hubani panitia lau pengumuman ke juara-juaraan. Untuk Manasyam. Ya, terima kasih mah bani panorang na iberehon huben nami. Hanami panitia sonai homa seksi acara baik kanami do lomba cover lagu untuk lansia, sonai homa lomba puisi untuk sekolah minggu dalam rangka HUT GKPS Jalan Jenderal Sudirman papi 70 tahun kon. Berdasarkan penjurian nadok ihor jahon ase idilo hanami hulobe sekaligus juara harapan 1 cover lagu lansia Situa Jarmidin Purba nahun sektoroban pitu ya Situa Jarmidin Purba. Kemudian untuk juara harapan 1 puisi sekolah minggu idilo hanami hulobe Jason Sitio. Jadi ase rohmah hulobe nyombah nami sekolah minggu Jason Sitio sonai homa Bapak Situa Jarmidin Purba sebagai juara harapan 1. Papodas kita. Ya, papodas kita. Naidiluai aserama ulobe. Bapak Situa Jarmidin Purba, ia
Ya ase ipang Indo hanami pakon hormat inang pendeta Lenny Burudamani ase memberehkon kejuaraan ni. Ya onma Bapak Inang sebagai juara harapan 1 untuk puisi. Ya ase bersiap-siap idilo hanami roh kulobion sebagai juara 3 lomba puisi sekolah minggu Stephen Frino Vivaldi Saragi. Ase roh mahkulobion miombah nami Stephen Frino Vivaldi Saragi sebagai juara 3. Sebagai juara 3 lomba cover lagu lansia Dilo hanami ase roh kulobion Situa Jan Ridwan Damanik. Situa Jan Ridwan Damanik. Ya, cepat Bapak Situa. Iya, cepat ya Pak. Bapak juara 3. Iya, mari Pak. Iya. Ya, ipang Indo hanami pakon hormat. Kesediaan Bapak Pendeta Resot Siantar 1. Ase memberehkon hadiah Hubani juara 3. Bersiap-siap ase idilo hanami roh hulobion. Iya, terima kasih. Sebagai juara 2 untuk pembacaan puisi sekolah minggu Elsa Fiona Saragi. Elsa Fiona Saragi atap nawa mewakili ise atap na ijondo orang tuani Elsa Fiona Saragi sebagai juara 2 untuk cover lagu lansia Situa Jan Peter Panjaitan sebagai juara 2 mewakili pengurus sektor obat untuk Elsa Fiona Saragi Anggolang Ijon yang bahaya. Ya ipang Indo hanami pakon hormat inang Pendeta Julinda ase memberehkon hadiah Hubani juara 2. Iya, terima kasih. Ase idilo hanami sebagai juara 1 untuk lomba puisi sekolah minggu dalam rangka HUT GKPS Jalan Jenderal Sudirman Papi 70 tahun kon. Rebecca Nadia Maisya Saragi. Iya. Dan sebagai juara 1 lomba cover lagu lansia Inang Situa Damertina Saragi Aseroh Mahulobion. Iya. Ipang Indo hanami pakon hormat Bapak
Eporus GKPS ase memberehkon kubani juara 1 lomba puisi sonai homa cover lagu lansia. Iya. Iya, terima kasih Hubani Bapak Eporus. Iya, kubat tahagan uban Bapak Inang, hanami seksi acara sonai homa panitia ibaik kanami do kriteria kategori untuk tim atau peserta paling favorit. Berdasarkan polling peserta, subscribe atau like seperti yang sering kita lakukan. Jadi doma dapat nami dengan banyak yang mendukung peserta 2 ini lansia sonai homa sekolah minggu sebagai juara terfavorit untuk sekolah minggu dengan dukungan berjumlah 360 suara. Elsa Fiona Saragi, supaya datang ke depan Elsa Fiona Saragi sebagai juara terfavorit. Sektor 4, ya pengurus sektor 4, ya mana? Atau iya sekolah minggu, iya ini dia pengurus sektornya. Dan sebagai juara terfavorit untuk lansia cover lagu dengan jumlah dukungan 490, Situa Damertina Saragi. Iya, Situa Damertina Saragi memberehkon untuk juara terfavorit ipangin dohanami pakon hormat Bapak Forhanger didampingi dengan ketua panitia Bapak Forhanger dan ketua panitia halani adong kejuaraan 2 halak sada-sada mana siap memberehkon ya iya, rapat. Iya. Oke, Sonaima nabui terbaik kanami Bapak Inang Hita Haganuban. Terima kasih, Mak. Ya, jadi Dar, terima kasih Ma. Kita udutimu saya carata. Jadi, domana kunai ceking hanami indah hatta dom madas. Itu kinari gue minta mangan. Jadi, paima sambutan na parpudi kumbani Bapak Eporusta. Patuga kanami Ma tunga-tungata kita ganupan Bapak Inang bani pesta hari ulang tahun dongdo si parayakon. Nomor hodungan hubani horja pangidangion tonga-tonga ni kuriau. Sadaran hubani program ni panitia. Nayodoskon ni pengurus harian majelis jemaat kuriau. Nomor hodungan hubani si parayakon. Rencana target
atape pendanaan si parayakon domu hubani horja ulang tahun sadarion sonai hubani hasil pesta isuraun tarpatupu 110.345.000 rupiah. Hai marencana mana suhur sada urta dos riahta hita ganupan pagori ni kuria GKPS Sudirman das pani panorang sondahanon tarpatupu hita ma bahatni siah 17 juta 171.000 rupiah. Terima kasih ma bani Horja Samatta Nadear. Anggo pengeluaran holipe ijozei panitia sadia pengeluaran. Sonai matuga-tuga ase bani penorangon acara naparpudi pai mamarurut manga kita yotang kami membagas hormat Bapak Eporus GKPS Labraskon sambutan tonga-tongata. Horas mahubata haganuban. Mala suhurta halani mardalando ibagasna jenges haganupan tording ni acara aima pesta ulang tahun 70 tahun makuria GKPS Jalan Sudirman. Nah hebat nih anggo ipairi kirik hitanokan hupairi kirik ia haganuban panitia inti panitia inti tene na manguluhon horjata calon do haganuban calon do haganuban jadi calon pedom masonon apalagi holi jadi on sada pasu-pasu don hubani haganupan kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman tepuk tangan melebihi haganuban iya jadi terima kasih nami hubani nasyam panitia hasipe hanami jongjong sebagai pimpinan sinodi GKPS bani halojaon nadop ihobaskon nasyam marhorja nasyam ikurion na marhorja untuk GKPS do haganupanai jana taridah do age hasadaon nasyam itonga-tonga ni kuriata nadong i GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon ibagas pambobahonon ni age pengurus resort sonai age perutusan Sinodi Bulun haganupan pengurus seksi sonai age pimpinan harian majelis jemaat haganupan pengurus seksi nadong i GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon au gatido hupagoran-goran nasyam nadong i kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon age hubani kuria GKPS Nalegan alani ongga au gabi anggota kuria ni GKPS Jalan Sudirmanon. Namin sanggah hujok ka namin pindah isurauhur do namin nanggoboy hujal Sudirman mausen ini uhur. Tapi halani dumuhubani kondisi gabe sonai ma keadaan ni tapi pori sonahapi ai nasadadu hita haganupan. Ase Bapak Inang selamat ulang tahun mahubani nasyam haganupan. Salam bin marguguh manasyam tong-tong sibuan pasu-pasu, gabi pasu-pasu, agi tonga-tonga ni keluarga, agi tonga-tonga ni kuria GKPS, agi itonga-tonga ni pakorjaan nasyam, atapi jape nasyam marhorja, ipagoran-goran halak nasyam, GKPS Jalan Jenderal Sudirman, halani reputasi, hajengeson ni horja, prestasi, na ipataridah kon nasyam itonga-tonga ni lingkungan horja, pakon parhasomanon agi tonga-tonga ni masyarakat. Alaniai salinari agi hubani nasyam nadop patuduhkon prestasi terbaik nokan agi nadiut berprestasi lang ope manjalo hadiah bani panorangon. Selamat mahubani nasyam, selamat bani haganupan pengurus sektor nasai tong-tong sir-sir bersemangat ibagas naloh manguluhon horja pangidangyon ni tonga-tonga ni sektor janah sonai mahita tong-tong saling dukung-mendukung bagas haganupan horjata. Ase tuhata matong-tong nama kasomani nama masu-masu age haganupan horjata sadarion terlebih hubani nasyam panitia age hubani keluarga tene ijono kana dong inang pakon bapa panitia
Diuk mahomage inang pakon bapa na mendukung nasyam, keluarga na mendukung nasyam, tanda ni na sada hita tongtong ibagas agi pangidang yota ipohonanggur ni Tuhatta. Ase marpasu-pasu matongon, haganupan halojaon nasyam agi hubani nasyam, bani rumah tangga nasyam. Hubatta haganupan kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Hanami atas nama pimpinan Sinode GKPS, lang rup ijon pakon sekjen tapi nado ijon ma hanami ai, sekjenta Pendeta Paul Ulrich Munte pakon keluarga, maka tahun selamat ulang tahun kubani haganupan kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Shalom mahuwata haganupan. Horas mahuwata haganup. Ya, asisi madibihan. Pendeta Resot, Aserok Lobei, Pendeta Lenni, Hagar no kasih pangidangi, Lobei Metokin, para agenda si Basa Doding, Lobei Manasyam, Pendeta Julinda, Pendeta Triputri, halo Lobei Manasyam, Lobei Metokin, Magang Pikar Pakon Pendeta Magang Bursumbayak, Lobei. Bisa donokkan ya lebih menasihat bani kitu panitia pemaham zon si radilau mangan mahita oli mangan pada nasyama pastral bani panitata aganopan. Panitia bersiap-siap, seksi Inang, seksi Nama Poso, laung membagi parudupan mangan. Tetap dengan catatan prokes. Jadi mangko mangak kita boy ma isok pelimangan tap boy pe rumah ibuan boy langkola dipaksa maningon izon. Tene. Ya, foto. Dah, foto Pak, foto. Maju sikit. Ya, maju sikit. Op. Kasih foto. Ya. Ya, buka masker. Ya, senyum sikit, senyum Pepsodent. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, ya, Wima. Foto, ya, video. Ya, senyum. Iya. Ma. Nah, begini, ya. Ya. Iya, terima kasih Mak. Boy Huntul Nasyam. Masih otak kami hubani Pendeta Resot. Tumaham Pendeta nami. Pendeta Resot. Main matonggo lau marut mangan. Bapak Inang hita mangan ipasir-sir panitia do
nasi kotak. Sabar hita, paima ijalo hita si panganon, parlobe tonggohok kita, martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata, Bapa nami harohani segala pasu-pasu. Terima kasih pakon puji-pujian sombah nami hubamu Tuhan. Marhitihon ni pasu-pasumu boi hanami. Manjalo ambilan nama der 70 tahun nasalpu das bani sadarion. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani siang narion boi hanami. Mangolopkon marmalas yuhur mamuji pakon pasangapkon ham. Bani panorangon homa Tuhan. Sihol jaloon nami si panganon si inumon. Lobei papasing janah pasu-pasu hamain. Asi gabi pargogo. Gabi kesehatan bani daging pakon tundui nami. Hidup mahamba pa jalo hama tonggo pakon elek-elek nami. Ibagas goran na namu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Selamat menjalu si panganon ma batagan upan. Ikalu. Ya, boy may bagi. Ya, sada tetap dengan prokes ya. Ya, boy may bagi. Masih ubay na siyang panitia. Rumubay na siyang mujon para sa samado may lopah panganan. Padas, hubani na perlobey hubani full timer termasuk ya, oke mak. Jadi hubani full timer. Ya, padas hubani full timer termasuk mah hubani pursta. Lopah mangan. Ya, dayok nanyatur. Atur pinar manggolu. Jumpa memalas lehur, satu kali bagas golu. Ay main. Ya, namangihut. Bani PHMJ, palas bani pengantar jemaat. Ya. Lopah atup nindahan. Ya, lopah mangan dene. Dayok nanyatur. Namangihut. Lopah mangan aina dayok naniatur mewakili seksi-seksi nadong itong-atongan ni kuriaton. Seksi pakon tupuan ipasada ganupan pada stasiam. Ya, ise madong izon seksi aha. Ya. Bani tupuan Naomi mai lansia purna bakti seksi pasada bagus manai padas ase dibagi-bagi holi tene on lopa panganan hubani sektor sada das kubani sektor sia dana sam pengurus sektor dos mariana siam ibagi-bagi ma lopa manganon nai pasisir ni panitia sektor ano kan na dugdug. Palas pa ba ni pego sektor takisibe, tapi on dos pen na siyam. Ya, sektor onom, padas. Baru ma panitia, ya, oke. Ya, jadi mangan mahita. Bapak inang kita kanupan, sunin manaboy, tarpasir-sir aima bagal nihurni anggota jemata seksi konsumsi malah suhurta saya dohar ma pasu-pasu nambi Tuhan berdapat-dapat kebani sedihat ini si joring nabi rong mani yatuk di kadung julur nin madong sunin ma malah suhur amin mangan mahita